Karo tamatowa, lao ki di botting me. Pas ki matama di laleng, ni taman ni ruanu di andre. Kadero tamatowa, wah edina ndalaku konro. Jadi malah ni penne, lao ni runa sinru nagaru ngetur konroe. Akhirnya kakak pas tengah jan nagaru konroe. Namanya gani tahu antri di mundrinna. Mangingi mana nderta di mundre sampai ro engka anak burane ngorai ke rola tamutai. Woi bang, aga tuh tasapa kasih nana dendre pasila ada mugaru tuh konroe. Jadi maka daru tamatuai. Woi tak dampenang anak sebetulnya dendre pakue lo tas salah edi, tetapi ku dia di konroe na. Edi ngapa kuruntu? Astagfirullah, ya mana tuh tadi mundre mondo cakwa aku mana, terlalu mana maka dia tamat ampus di andre mana gitu kena capu. Terpaksa orang putih matuan apa capur konrosi uring. Alhamdulillah. Besok pada sembah subuh pas kak mola di bolana ru ibu, wita kali nah cala anak. Maka daka, ibu mah gitu nu rasa kalian anu kasina, musyaallah angken na seo mak dar inget na. Moto itu anak ahong itu anak nu kasina aja nu pokoroi. Dan muasanya nu mitero. Kadero ibu na. Pak, edi madongo naseng, nau sental di masigi edi. Nade na patujuan ritna. Betul na patuju ya, bahwa na gada gawan sendalan daga na patujui. Alena me na fikiri. Dongo. Maka daga iko liwa pasidongo. Bajan naro, engka anak-anak nempel te fauna. Kemudian masuk ke punana bola, diruntusen, maka dari punana bola. Wei, agal malah gitu. Ngajar di malas minau kok di. Ya sila detanang iko laung pacapuki. Cakono, dia lang ngayu. Langsung dita. Astagfirullah. Anak ne pangi mangede. Nulen masalah minupau ka masena. Bapak ni tu tau pasya. Imam masigi. Nulen ko. Minupau. Tayo na sa pitchen ako bapak anu. Kadero anak na. Nakurai bapak na. Kebetulan kata bapak na dasa di bawah. Oh bapak. Noki bapak. Runtusan kita we bapak. Noki. Kada bapak na. Mula gorak kurang ngajar. Aja mau tepus. Ternyata ambenana mesang penggaukan terlalu lapau. Astagfirullah. Ini ibu-ibu si bawa makun raya atau anak darai hati-hati ki. Kokoro maega kasus pemerkosaan. Sening ke kejadian ibu-ibu lao melapor di kantor polisi. Betul di kantor polisi di tanah ini. Maka ibu kedaro ibu Pak, lo kak melapor. Orang kak diperkosa ibu. Kedaro polisi. Iya perkosa ibu. Tetanggaku Tommy Pak, kebetulan duda. Jadi kedaro polisi. Coba cari tasi Pak koga carana rona ulena ibu na perkosa. Oke di Pak waktu korol di sepuluh di masigi, engkai ropol di mundri. Coba matelu kana tika pole di mundri. Natongko timuku. Apa naka kang tama di dalam bolana. Kemudian ia roh aja kiriku Pak. Naka kecuali. Jadi maka ada polisi. Jadi ro aja kananmu maka tosi. Maka dai. Wah kacalale Pak. Apa wajah tu sediko saya dimitaraka. Dari polisi. Bawa ampus wedi ibu. Di motor file. Ya Yudi, seminggu nih dek nang kalau masih sekolah. Tiba-tiba engke guruna elo laut celeng. Tok-tok. Assalamualaikum. Di sini pulih dilaleng. Kadero nenek. Astaga. Engke guruna Yudi. Jadi lari pertama, napawang Yudi.
uding, coba ko. Kayak gurun dulu mita ko. Pansu lari uding masobu dia wana ranjangi. Dia na mita rodo. Kayak tu may uding lari liso. Oh no! Ini macobo nene. Kada dene na. Kesan mo yung musoro macobo na iko dem ko na sekolah. Tawa kayak di. Kada uding. Apa alas aku di guruku? Mati nenekku. Astagfirullah, uding tawampu suedi. Sembar na bau. Alam mo, pag-pagod ako.